for yini na yini me papa Adom Kyei ye beka afi 2024 yi de ene acheche nkrofo ne de wache nkrofo pa na ye be sha ase afri ye nua be ma shompo chese wache shompo an nsam kra ebo court ye gusu edi sanso na oja abofo ono nso nsam ewo ho a ono nso chese Adom Kyei e ma ye che sanso na ye nua be ma abrono ma ono nso chese ai Adom Kyei e ma ye che chese nsam ne de nsam pi na afei we de nye Adom Kyei nsa aka na eye Osofo Frimpong Osofo Frimpong etina TV station so chese odi Adom Kyei enya asanketwa na say na nsa eka video ne say na so remember bi na ehwe program into adidi atem ebe mun eno na ma member no efa phone chese oye video ode ma na Adom Kyei Adom Kyei hu ye ne de ono de o say papa yi de ono ni asem na oni ni nti a chese obekotena TV station so obedi na tem chese odi nani ebeye form sa nti enye sa de ene de beye police nsem eno ama police for ebe mu a chese mene mo ka say Osofo Frimpong ya chino ama osu yese be ma ensu be ma we de wesu ama chese sebe ne hwene ni na efifi nsuo bi chese eye abrafo ebusuanfo men ka say pi mo ma yehwe video Wakua mankaye wadia makabia kani ye fami money acha no can answer rough now so what side the pan abunje I will see bibin reason Abusuafo Osofo Frimpong na o su den no be ma nsu na so be ma we de wo su ankasa opa acho se Adom Kyei emfa nkyere na onye biyu na ko a waye bone de onye osre onfa nkyere aha ere attention TV midin Fatima Makram.